Ko te reihi tahi raurima tekau mārima ngā wāhine tekau mono tau me raro iho te pake ke taki o no rua raurima tekau mita. Ko te whiringa whaiti te takere tuarua tēnei, ara tuatahi te kura o Kokohuia, ara tuarua Manu Rewa High School, ara tuatoru te kura iwi o Whakatupuranga Rua Mano, ara tuawha te wharekura o Mauo, Whanganui City College kei te ara tuarima Wakatipu High School, te kura kaupapa Māori o te Koutu kei te aratua whitu, Wainui o Mata High School kei te aratua waru, Tauponuia College kei te aratua iwa, Hamilton Girls High School kei te aratua ngahuru, Waiheke High School kei te aratua ngahuru mātahi, me te kura wharekura o Mauao kei te aratua ngahuru mārua. Haki whero, me te haki kākāriki kua timata te reihi tahirau, rima te kaumārima ngā kōtiro te kaumaono tau me raro iho te pakeke, ruarau rima te kaumita, rere pātahi katoana ngā waka i tēnei wā. Ai, mōhio ana ko ngā tima me ngā taima tino horo atu ka u ki wainga nui o ngā ara. Engari, koenei kōtiro ki ngā ara i roto, tahirua me te toru, ko rātau ke i pota ihu mai i te timatanga o te rehi. Tauhaka kite kia tae tātou ki te mutunga o te reihi. Lanes 2 and 10, Manu Rewa me Hamilton Girls High School. Puta ana te ihu i tēnei wā. Tēnā pēr i tēnei wā tonu, kei reira ko te aratua ngāhuru ko Hamilton Girls High School. E mohi ana ko e rākura no kirikiri roa e pai ana te pakanga i tēnei wiki. Oh, ko ai! Karehui ki te aratua ngāhuru, aratua rua rānei. Definitely didn't see who came third, it was too close. Hamilton Girls whero. Ngā whakaihuaka mo te whiringa whaiti te takere tuarua o te rangi nei, o te wahanga nei. Kia hoki ki te tōwaitanga. No obvious lead at the start of the race. Ai, ki te ana ko te aratua rua ko Manu Rewa High School, ko te aratua ngāhuru ko Hamilton Girls High School. I kaha ke rātou i e rātu o ngā tima ki wainga o te rehi, hoi ko rātou tērā i whakanga i te otinga. Nei ngā whakaputanga wā mo taua reihi, Hamilton Girls whero tuatahi, 1 minute 14 seconds, .42. Manu Rewa 16s Girls, 1 minute 14.61. Wakatipu Matariki, 1 minute 17.12.